Hallo liebe Freunde, mein Vater heißt قاهىرىگە. Er ist ein bedeutender uigurischer Wissenschaftler. Mein Vater ist etwa im September 2018 durch die chinesischen Polizisten in Kaschgar verhaftet worden. Seit Anfang März ist er wieder zu Hause. Er ist geschwächt und krank. Ich fordere die vollständige Rehabilitation meines Vaters. China soll zusichern, keine Zwangsschulungen, keine neue Verhaftung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Profesör Sıdık قاهىرىگە tam hürlük istiyoruz. Doktor Mutallip Sıdık Qahiri için tamamen hürlüğe kavuşmasını, tamamen azat olmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Mutallip Sıdık Qahiri efendimge toluk erkinlik verilsin. Volledig vrijheid voor bekendschrijver en taalkundige Mutallip Sıdık Qahiri en alle Oeigoeren in heropvoedingskampen. Give Mutallip Sıdık Qahiri complete freedom. True freedom for Mutallip Sıdık Qahiri. Mutallip Sıdık Qahiri kişinin zettainの自由を求めます。すべてのウイグル人に自由を求めます。 نحن نطالب بالحرية الكاملة والإفراج عن الباحث اللغوي مطلب صديق القاهري. We want full emancipation, full freedom for Mutallip Sıdık Qahiri and the rest of our brothers and sisters. Thank you. Mutallip Sıdık Qahiri efendimge mutlak erkinlik talep kılımız. Frihet för Mutallip Sıdık Qahiri. Volledige vrijheid voor de bekende schrijver en taalkundige Mutallip Sıdık Qahiri en voor alle Oeigoeren in de heropvoedingskampen. Mutallip Sıdık Qahiri efendim üçün tamamen hürlük buluşunu, azat kılışını isteyiniz. 我们向中国政府要求归还Mutallip Sıdık Qahiri完整自由。